पहले आई लव यू बोलो। तुम इतना दूर क्यों बैठी हो मुझसे? मेरे पास आके बैठो। लो अब ठीक, अब थोड़ा धीरे बाइक चलाओ। अच्छा मेरा हेलमेट पहन लो, तब मैं गाड़ी हल्की चलाऊंगा। किसे दुनिया चाहिए, तू है तो मुझे फिर लो मैंने पहन लिया हेलमेट। अरे इस बाइक को तो ब्रेक भी फेल है। बिना ब्रेक के बाइक चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही। किसी ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर। सनम, मैं जानता था कि बाइक के ब्रेक फेल हो गए हैं, इसीलिए मैंने अपना हेलमेट तुम्हें पहना दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी जान को कुछ ना हो पाए। ভাই বাহ বাহ, মানে মৰাৰ পিছতো আহি এই দুনিয়াখনত জ্ঞান দি যোৱা, এই দুনিয়াখনত জ্ঞানৰে তো কমি আছে না। ঠিকেই আছে। আৰু এই ভাই 10ৰ স্পীডত খোলা ময়দানত এক্সিডেণ্ট হৈ মানুহ মৰি গ'ল ভাই। কেলা এইটো স্পীডত এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী এটাও নমৰে আৰু ভাই 90 কেজি ওজনৰ মানুহটো মৰি গ'ল। বাহ। আৰু এই CID কেইটা কোনে মাতিছে? কোন এৰে বৰটো এইটো আহি কেনে প্ৰথমে ভাই ধৰি পেলালে ন কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছে। আৰে ব্ৰেক ফেইল, সেইকাৰণে এক্সিডেণ্ট হৈছে। এইফালে লাগে মানুহ মৰি যাওক, প্ৰথমে আহি গাড়ীৰ ইঞ্জিন চেক কৰিব, ব্ৰেক চেক কৰিব। সেইকাৰণে ভাই বন্ধুৰ পৰা বাইক খুজি নি কেনে ভিডিঅ' বনাব নালাগে। আচ্ছা ভাই কি ক'ম আৰু, বঢ়িয়া ভাই, এনেকুৱাইতো কণ্টেণ্ট লাগে আমাক। বাহ 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 বাহ। হাৰ্ট এটেকিং ভাই, লিভাৰ ডেমেজিং, কিডনি ফেইলিং কণ্টেণ্ট ভাই।